uh, taat kepada ulil amri hana mesti adil. Ulil amri yang zalim selama hana perintah bak kezaliman, selama hana perintah bak maksiat ke Allah, nyenyo urang Ahlussunnah wal Jamaah wajib taat. Baru hana taat apabila fi maksiatillah. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Menjaga perintah bab maksiatnya hanya taat. Jadi ulil amri pemimpin dan walaupun ganyan hana adil, nyen wajib ikut tapi dalam batas hal yang baik, bukan dalam maksiat. Menjaga perintah bab hal yang maksiatnya hana ikut. Adil itulah tidak zalim. Tidak zalim, tidak melakukan hal-hal yang terlarang, larangan di dalam kepemimpinan. Zalim ya ke hari-hari yang haji-haji ke bubut.